Menteri ketenat kakot kakya kajala kakong amperin lingdo kalau ong bana pedeng kiwe kinong yalam ke NPP uba Presiden Tensong ulade uba biang tamban long kum upresiden ke NPP Meghalaya. Habakran hakasingi balang kasyitarik naiwing arja arpaulai kakong amperin kalau ong bakum kawe na kinong yalam ke NPP kala pediang sengobha ya kejingtong ya uba Presiden kum upresiden ke NPP Meghalaya unit. Lakban kedau ba ukon rat ke sangma hakalai pawai tarik risau ula penskam ya uba Presiden kum upresiden ke NPP. Hadin ba u Dr. W.R. Khaluki ularai ban syong thait no nakani kakam. Nangas ngoba I ha kajing kwa jong I state president jong ke NPP I Dr. Khaluki bade MP jong ke Rajya Sabha ban I teng shwa ya kakam president hadin kajing long president jong I kat Muslim ka parti jong I kala hapan penkre ban penmi madan pat da waipat president jong ka state NPP but ni kemen shibon ba layarai lang bai babet babiang do bantrei ya kene ka kambat ban shimti ya kene ka lengkor ka bakya ndei iba Presiden Tensong ibala bit ya ka experience jungi ila shim ya kisinjam ha ka san perthei ibalong bonjat bon rukom ila sothu shapang kata ka political acumen ba ka parti jungi ke di pendon bat ngangangen ba iba Presiden kumbalong I Dr. Khaluki insala bante song ban pentrai kamha ya ka parti NPP ban syakri ya upat ba ban yada ya ka chat penreu bat ban IT ka kamtre mon smobha ka jong namta ka jingbit ka jingbiang lang jong paro